Nakon intoniranja himne Gornje Dragotinje izvršena je primopredaja dužnosti između dosadašnjeg kneza Zlatka Brdara i novoizabranog Milana Karlice. Zlatko Brdar u 2 navrata je bio knez. Držati do kulturno-istorijskog nasljeđa, do poštovanja tradicije običaja naroda ovog kraja, to treba biti stvarno uzor svakome. I zato sam ponosan na svoje žitelje, na Sovjet koji im je davao nesebičnu podršku u toku mog knezovanja. Moje obaveze kao kneza ispunjavao sam časno i pošteno. Radio sam najviše na afirmisanju i predstavljanju Kneževne Gornje Dragotinje Marijanama u pravom svjetlu, čak i približivanje turističkoj destinaciji Republike Srpske. Odluku o izboru kneza donosi Sovjet Kneževine kojeg čini 30 uglednih domaćina Dragotinje. Zlatko Brdar je u 2 mandata bio knez i to dovoljno govori o tome da je Sovjet bio izuzetno zadovoljan njegovim radom. On je zaista mnogo učinio na jednoj medijskoj afirmaciji naše Kneževine. Vrlo prisutan je bio cijelo vrijeme za svoga knezovanja u medijima. Napravljen je niz televizijskih i novinskih priloga o Kneževini, o njegovom radu, tako da znači između svih ostalih njegovih obaveza i dužnosti kao kneza, to je nešto što ja izdvajam kao posebnu vrijednost za vrijeme njegovog mandata. Biti knez u selu je velika čast i obaveza. Učestvujemo od samog početka Dragotinskih večeri i same Kneževine. Ja sam, kao što znate, možda znate, 6. knez i najmlađi knez od sviju knezova. Upoznati se sa svojim pravima i obavezama, šta će biti prioritet? Pa upoznat sam i sa svim ovim što je dosadašnji knezovi rad, a vi dobro znate da su srpska sela ostala pusta. Moj prioritet će biti vratiti život u ova naša pusta sela srpska. Gornja Dragotinja ima svoj grb, himnu, ustav, zastavu, pasoš kneza i njegovu stražu. Član sam Kneževe garde, sabljonoša sam. Pa to je znači za mene jedna velika čast i ponos što sam baš ja izabran da budem član Kneževe garde. Evo već 7. godinu za redom to ponavljam i trudim se što više, trudim se sve da budem duže i duže. Nosim buzdovan u Kneževoj gardi, to mi je velika čast da služim Kneževoj gardi i knezu. Knez je jako korektan prema nama i dobar i ovaj sadašnji i ovi prethodni, znači svi zajedno radimo i trudimo se da predstavimo Kneževinu Gornju Dragotinju na što bolji način. Kneževina Gornja Dragotinja prostire se na teritoriju od 50 kvadratnih kilometara i broji oko 600 stanovnika. Mještani Dragotinje u šali često ističu: Kneževina Dragotinja će ući u Evropsku uniju prije Bosne i Hercegovine.